ништа. Ако нешто треба да се плати, другше нешто да се уради, тоа е друга ствар, а ово не е ништа, каже. Мухамед салалалейхи ва салем урадио тако ни учинio. Да. Куран не пише. Ево прочитајте из почеток па до крај Куран нигде не пише тоа. Тоа не постои нигде. Не. Појдете нека дусањаш. Не по дуата дин парсе хатме фесто. Зоти на hoxhallarët vetë po mbledhin parët. Ashtu është, vërtet është se hoxhallarët për vete e kanë formuar në fenë islame hatme 40, 70. Këto nuk ekzistojnë në Kur'an as në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ana qofse ne edhe ne për shembull ne musliman, ne lexojmë Kur'anin, po palëm ne për në qofse ne dëshirojmë të i çojmë sevap të nderit, ne në emër të tij paguajmë pak parat në rrugën e Zotit. Një varfrit, një vejushke, ose një jetime, ose harxojmë pak parat për edukimin e ndonjë të varfër. Për ndonjë familje të varfër, jetim, borjak. Po shpirtë aty i dik. Ja, për shpirtë. E jo ta ulemi të hajmë një gosti solemne, një bukë, një darkë solemne. Këtë hoxhallarët për vete e kanë kryer të fitojnë pak parat për njerëz. Profeti i Islamit Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kur asnjëherë nuk festoi hatme, as nuk mori as një dinar për ndonjë njeri për shërbime fetare. Edhe në pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ma vonë, këta hoxhallarët ishin një krijesë varfër aty. Gjithkund hoxhallarët janë të varfër. Nuk janë pasanik. Pra për të fituar pasurinë, ata kanë kryer dorësi në fenë islame. Hajde të bëjmë hatme, të fitojë pak parë. Hajde të lajku fomën, të marr pak parë. Hajde të bëjë ndonjë ceremoni tjetër fetare, të fitojë pak parë. Ne, antarët e xhamatit tanë tjerë, unë ju tregova edhe vitën e kaluar, që ne nuk dalim jashtë rrethit të islamit. Çka ekziston në Kur'an, çka na tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne atë praktikojmë në jetën tonë, atë e zbatojmë. Jashtë i Kur'anit, jashtë praktikës së Muhamedit, është ndaluar, nuk vlerësohet kur gjë. Dash dikush leta në quaj qafer mos besimtar, dikush leta pajtohet me ne. Ne nuk dalim jashtë praktikës së Muhamedit, sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregoj tash i shkurtër. Каже, вон закона Hazrat Muhammed alaihi salam, kaže mi ne možemo izaći tu. Pošto što je on rekao, do toga, kaže, mi idemo, dalje ne smijemo. To je zavisno. Ako nešto učiniš, kaže, treba, ove hođe su rekli da je mevlud dobro ili hatme dobro, zato što dobijaju pare, stavljaju u džep i jede dobro i to kaže dobro za njima, a to ne postoji u Koranu. Tregoj tash, kur të bomi ne në hatme, po hanë një darkë solemne. Kako su džami? Çfarë punë po i bëjmë për të nderit? Çfarë dobi ka? Ne po ulemi po hanë bukën në shkap. Kad mi se skupljamo, kaže, i jedemo onaj mevlud, a šta smo uradili za njega? Šta smo učinili? A na qovë se ne... Samo smo napravili štetu za onog čovjeka što napravi večero ili ručak ili šta je. Prije nego se ovo dogodilo, nego se je počelo hicati. I na nekoliko godina u nas su hođe govorili da je bolje Jasin proučiti nego hatmu. Jest, to je tačno. Mi učimo Jasine kući. Kući kad smo, mi po sebi učimo. Ali mislim, ovo da bi... Skupa da bi se vapnije bilo, kad bi nas bilo više. A jeste, što god ti daješ sa svojom rukom je sevap. A za onog što je umro nije ništa. To je molba. Sad, na primjer, ako mi molimo ovog predsjednika iz Danske, da nas drži dugo ili da nas daje bolje savjet, bolje uvede, to je molba. Ako oni potpiše dobro, ako ne, ništa. To je molba kod Boga. A ne piše u Koranu to.
çka është më e mirë? A ta përgatisim një darkë solemne ku të harxojmë 1.000 kruna, 2.000 kruna, a 2.000 kruna të japim në rrugës së Zotit për ndërtimin e ndonjë xhamie, për ndërtimin e ndonjë shkolle ose për ndonjë punë të mirë për hir të Ndjerit. Cila është më e mirë? Koji put je bolje? Kaže, ili da damo po 1000 kruna za mevlut, ili da damo da nekoga koji je siroma, ili za džamiju da dam, ili za školu. Koji je bolje? Kaže, ajde. Šta se Da, vidi gdje ste, bolje? to je tačno. I ovo vamo. Gdje? Ma mirë të varfrit mjavën. Ashtu është. Ka për shembull njerëz, ka ndonjë çik që duhet të martohet, mirë po ajo nuk ka parë. Ne për hir të Ndjerit të japim një ndihmë, le të martohet. Ajo është punë shumë më e vlerëshme se sa të ulemi e të hajmë një bukë, kur far sevap nuk i çon atij të Ndjerit. Kaže, sad ako neko nema pare da se ženi, čerku ili sina, bez razlike koju, kaže, bolje da njemu daš pare da to završi, nego da praviš mevlut. Sevap, to više sevapa ima. Thuaj bile se haxhlaku është një mësim i prerë për në fenë islame. Duhet ai që ka mundësi, duhet të bëj haxhlak. Mirë po, prapë, në qoftë se dikush me ato paret që i të boj për të bërë haxhlak, i jap një ndihmë një të varfri, edhe nuk i shkon atje, është një punë më e vlerëshme në sy të Zotit se sa të bën haxhlak. Opet haxhija. Opet haxhija. Kaže, ako ima pare neko i hoće da ide u hač i daje nekome ko je siroma, bolje kaže nego da je hađije. Isto je on hađija, opet hađije. Samo toliko pare da koliko troši za hač, isto je hađija. Unë të rëgoha se, kur për herë të parë u të bom ne gjatë bisedës, unë të rëgoha. Mësimet e islamit silën rreth vetëm një temë, ajo është njerëzije. A në qoftë se nuk ka njerëzije, namazi, agjërimi, zakati, haxhlaku nuk vlerësohen fare në sy të Zotit. Në vend të parë është njerëzije. Pra ne të bohemi të falemi namaz, jo vetëm të bëjmë një ushtrim ceremoni fetare ashtu diçka, por kemi shumë mësime të rëndësishme në këtë namaz. Çka janë ato? Të krijohet bashkimi, vllazërimi, unitet, bashkomi ne kur qëndrojmë namaz resht për resht, krah për krah, i varfri me të pasurin, i ziu me të bardhin, i punë dhanësi me punëtorin, kret, krijohet një unitet. Kjo është qëllimi i namazit. E jo që të vim në xhami të bëjmë një ceremoni fetare ushtrime edhe të largohemi nga xhami. Të njoftohemi në unitet. Të dimë se çka ka nevojë ai. Ajo është e smurt, le të shkojmë të i bëjmë vizitë. Ai ka pak nevojë për parat, të bëjmë pak parat të i japim një ndihmë. Prandaj lëmoshat e sadakat, Kurani na përmend të japim për hir të Zotit. Përse? Se Zoti na fali pak parat. Ne tash duhet të u japim me ndihmë të tjerëve. Këto janë mësimet e fesë islame. E jo të ulemi, të hajmë, të pimë, diçka edhe po konsiderohemi se sikur se jemi duke bërë një punë shumë të madhe. Unë isha atje në Kosovë njerë në Ferizaj, adin. E vdiq që baba e një shok tema, adin. Ata e festun hatme, adin. E thirën një 2-3 hoxhë, profesorë të universitetit, edhe shok. Edhe unë isha atje. Mu, Njazio ishte një profesor në Universitetin Prishtines. Mu bëri pyetje. Shoku Muhammed, ti e din teologjin. Çka e shkruan Kurani për hatm? Çka thot profeti i Islamit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për hatm? Unë u thash të pranishme. Thash kur farë mësim nuk ekziston as në Kur'an as në praktikën e Muhammedit për këtë. Sipas mendimin tim, kjo nuk vlerësohet kurrë. Kjo nuk ka kur farë vlerë në oborrin e Zotit. A në qofë se ne dëshirojmë të i qojmë sevap të Ndjerit, atër në emë të ti, për hir të ti, të ndërtojmë në një shkollë, të i apim një ndihmë i shkollë, ku të arsimohen, shkollohen, gjenerata pas gjenerata. Të ndërtojmë në një xhami, të ndërtojmë një pusë, që njerëzit të marrin ujë për të pirë,
Като јан вепрата мира, по. Каже, то што се скупljamo, каже, у џамију, то се скупljamo да се упознаемо едно со другом. С ljudima. Да, каже, бели са црни, црни са белим, каже, и да се имамо човечанство, каже. А не, каже, не идемо ту само да, каже, клонил сам намаз. И да се упознаем. Unë dëshirova një herë të prezantohesh kush je, se disa nuk njepi kush je, si je prekajtje. Për mua? Po. Se unë kam treguar për ty. Tash Ani tregoj se unë gjuam Muhammed Zakaria Khan, edhe unë jam nga Pakistani, kam studuar gjuhën e shqipe në Jugosllavi, pak gjuhën bosanske unë njoh ashtu pak, e kam përkthyer Kuranin në gjuhën e shqipe, disa libra të tjerë në gjuhën e shqipe, fetare ashtu në gjuhën e shqipe. Edhe nga Malmo ku po banoj unë tash këto ditë, po vi tash në të dielin këtu vetëm sa për të u dhanë një ndihmë vllazërve tanë musliman nga Bosnia, nga Kosova. Каже, ја сам Закрија. Закрија. Ја живеем у Малмо. А доđem, каже, сваку суботу овде само да дам savjet, да помогнем ljudima. prevodime Kur'an na albanskom jeziku. Okrenuo Kur'an na albanskom. Prevodio 6 godina, koliko traje to. Kur'an na albanskog jezika, jer je pre nekoliko godina studirao u Prištinu. Albanskog Ndryshe jam teolog. Albanskog On je teolog. književnosti, teologije. Kad pun e baje vullnetarisht, vetëm për hir të Zotit. Ovo, kaže, radim ja samovoljno. Pse se Gjemati Ahmadija aktivisht vepron, edhe punon për Jer Gjemat Ahmadija aktivno radi për vllazërit tanë, da daje što više pomoć našim braćama iz Bosne, iz Kosova i iz druge zemlje. Pra ne nuk ju ftojmë këtu vetëm sa për bisedë fetare, po vetëm sikur se jeni vllazër tanë, jeni uleni me ne. Da, mi nismo vas zvali samo za nešto, mislim, što se tiče oko religije, ali mi vas smo zvali da što više upoznamo kao naše braća. Pra që gati një vjetë jeni duke ardhur këtu te ne, unë asnjëherë nuk ju thash të bauni antar të xhamatit ton, por të dëshirë të vini, sikur se jeni në shtëpinë tuaj, ne çfarë mundësi kemi du të ju japim ne. Već godinu dana, kaže, vi dolazite ovde, ja i oni drugi nikad nismo vama rekli da vi prihvatite našu sektu. Da budete član Ahmedije. Da budete član Ahmedije. Nego stalno mi pokušamo da vas pomognem, da vi osjećate sebe kao u svoju kuću. Sadaka, në životu bio ako živi i zdravo. Po to të falenderojmë, të jesh me shëndet dhe të rrosh gjatë. Amin. Fala, kaže. Svi se do të Recimo, evo kad zna toliko jezika što ne nauči jugoslovenski. Već znamo. Može pričati, ali ne baš dobro. I sada savladi taj bosanski jezik. Po thot, din ka shumë gjumë, edhe ashtu login jo, si se pas ka përvecu dhe gjumë boshnjake. më të vërtet, unë më të vërtet kohën e fundit shumë kam dëshirë të përvecoj gjuhën bosanske. Mirë po, unë këto ditë jam duke gjetur ndonjë kontakt me ndonjë bosansk aty në Malmo, të përvecoj gjuhën bosanske. Kam dëshirë, edhe besoj se brenda një kohë të shkurtër, unë du të përvecoj mjaft gjuhën bosanske e du të jem në gjendje të flas me ju. Kaže, ja pokušavam da nađem nekoga da imam više kontakt sa njima i da savladim i bosanski jezik. Ali sad radim o tome i neće da prođe vreme više, ja ću naučiti i savladiti taj jezik i sa vama da komuniciramo. Zato bi imao višu posjetu. A mi ćemo naučiti od naše gazeta. Ima gazeta, mi ćemo naučiti od Po thot që po të dishim të komunikonim së bashku me juve, direkt,
do të kishim marrë shumë më shumë. Po të ishe këtu në Danimark, përdit vija ti na një për të mësuar gjuhën bosanske. Kaže da ja bi bio ovdje u Danskoj, ja bi došao svaki dan u Brod i bi naučio bosanski jezik. Se kur du të kem kontakt, adin ashtë du të mësoj shumë shpejt. Kad ja, kaže, bi imao malo više kontakt sa vama, brzo bi naučio bosanski jezik. Jer kažemo da ima nas puno u Evropi. Puno nas ima. Znao. Ka bëhet shumë të na. Ka shumë prej neve këtu në Evropë. U konaj, u ko shumeru. Bije, nekoliko puta ka. Jo sam nije. Ne znam. 3-4 put bio sam. 3-4 puta. Hoću da učimo bosansko. Ja, tako. Još 6-80 Ko ima pitanja, slobodno možda pitate. Pra kur më sënguroni, ju lirisht jeni tu kur doni, kur të shironi. Vi kaže, kad hoćete možda doći, da postavite koji hoćete. Samo daleko. Po sot na kishim ardhë shumë shpesh, por ke pak problem në financim ato se na. Po, apo vini prej së largu ju? Nga për Evropës e këmë Për Evropës me autobus. Jo, po të shtunën, besoj se në qoftë se du të dëshironi të vini të shtunën gjatë të shtunëve. Atër kjo du të organizojë, si kurse kemi organizuar për para me një kamion, edhe merrnim edhe qoni. Ashtu besoj du të bajmë Po sot ka dash me marrë mas pak një 40 veta. Mi po nuk e kanë monedë, ta du të bisedojmë me du të bisedojmë. Ju të bojmë, mirë po ata që jenë në Helsingor, ata jenë më tërtet lartë, mirë po unë du të bajë një plan ashtu që një javë du të shkojmë atje, një ditë në një javë atje. Në qoftë që ata dëshirojnë. Se disa nuk e din verin, ati se me mu po vinë ata. Unë kjo se këtë rge Latif sa. वो कहते हैं जी हमें लाने वाला कोई नहीं, आने वाले का आज भी 40-50 के आते, लेकिन वही बात आ जाती है कि पैसे होते हैं ना हमारे पास। erano Zurda, मीटिंग किताब है Zurda? ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ हाँ अगर है बॉसने तो दे दो। ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ लतीफ साहब कहते हैं आज बहुत कानून तैयार सन पर वही ट्रांसपोर्ट का मसला होना वास्ते ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ वो ऐसे है कि अगर पहले की तरह अरेंज हो जाए कोई 4-5 अच्छा अच्छा हमें भी सबको सोचेंगे जिनको नहीं मिले मिलने लग गया उनको कुर्बानी करेंगे माता की कुर्बानी मांगेंगे ठीक है ठीक Po thot u prezentove, veç na tregove sa vjet ke. ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ उन सा विचार हम सा मेंदोनी ਦਿਖਾ ਦੋ ਨਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ Šta misliš? 6 Po thot unë kam 2 fish. Të bet. 40 ਵੀਡੀਓ ਕੇ Sin, vaš sin. Shumë mirë ke thënë, shumë mirë. Vaš sin. Me qenë biri. ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ Ti je moj otac. ਦਿਖਾ ਦੋ तो तो खाना खा रहा है टेस्ट लगा तक सर फिर Ako imaš pitanje? Kaže, koji imaš Slobodno. Nema problema. To je isto nadovezano na ono što mi kod mene razgovarali. A to nije sad za ovdje. To je više, Nije sad. Ne, to nije za ovdje. Ovo je Božja kuća. ajde, nema problema. Može, slobodno. To ćemo mi drugi put nastaviti. Dođi ovdje. Nema problema. I ako neko se interesuje za pitanje nešto, neka dođe kod mene u B20, ja imam njegovu kasetu, ja ću da prevodim na bosanski jezik, jer ovo na albanski ima njegovu kasetu tamo, što priča sve. Na B20. Kemi dërguar në Bosnjë.
Mirë po ata që kanë ardhur në shtetet e jashtme, si në London, si në Gjermani, si në Francë, si në Kanada, si në Amerikë, Xhamati Ahmadiyya sa ka mundësi u jep ndihmë atyre që kanë ardhur nga Bosnia. Edhe ju kujtohet mirë që vitin e kaluar kur për herë të parë ju keni ardhur në këtë xhami, unë disa ditë, disa javë me resht ju luta, ju thash që çka kërkoni ju, çfarë ndihmë ju ndjeni për vete, ju lutem na tregoni, ne du të ju japim. Xhamati Ahmadiyya është shumë xhamati vogël, i varfër, mirë po, për hir të Zotit, ban ato punë të mëdha që disa shtete islamike së bashku s'mundën të bëjnë. Pra, ju mund të dini, edhe ju dini më së miri, që asnjë shtet islamike nuk aktivizohet, as nuk aktivizuar në të kaluarën. Si xhamat, si organizat, vetëm Xhamati Ahmadiyya, vetëm organizata e Xhamatit Ahmadiyya aktivisht jepin ndihmë. Kaže, Xhamat Ahmadiyya do sad je pomagao i još danas pomaže i kaže, prvog dana kad ste vi došli ovde, ja sam vama rekao sve koji najviše potrebe imate. Mi ćemo da učinimo i mi ćemo sve uraditi za vas. Do sada, kažem, mi smo dali i novac, i robe, i lijekove za muslimani iz Bosne i Hercegovine. za vojskom. On nije rekao, ja sam čuo ovdje da je onaj iz Londona, glavni što je, dao 100.000 funta. To je otprilike pola miliona marke. Така че не че ми... Po, ma shumë, bilgë ma shumë. Po edhe një shtet. Ka shkrupat od gazeta tona. Po. Da, a što se tiče 6.000, 10.000 marke, to kaže, nismo ni obeležili koliko su dali naši članovi, nismo računali. Za sada kaže, mi hoćemo što više da pomognem vama, samo vi treba da kažete nam, da mi znamo tačno šta je u potrebi. Kaže, ono što smo mi učinili, Xhamat Ahmadiyya, nisu učinili cele evropske islamske države. Celokupne islamske države nisu ništa učinili koliko smo mi učinili za vas. A ovdje pogotovo, kaže, u Evropi, u Zapad, vi, kaže, mi pomažemo u svim stranima, u svim prilikama. Nešto bi vas ja zamolila. Ovo do Ramazana bar, ako mogne da nam pokuša koji Kur'an prevod nabaviti. Moja čerka u Turskoj je platila 40 maraka, a ja ću odvojiti od svojih usta pa ću ga kupiti. Ako može, une čerka zna i arabski, ali je i prevod uzeti. Dej në Ramazan nëse keni mundësit në sigurojnë një Kur'an të përkëthyën në gjuhën bosnjake. Aha. Do thot vajza ime ka bletje në Turqi 40 marka. Jo din gjuhën arabe ma edhe përkëtimit bëdoan. Aha. Ani du të kërkesën sa du të qojmë aty në London. Kaže, mi ćemo nabaviti i hoćemo da pišemo u London. Onaj glavni je tamo. Thujte ata përfaqësuesit e Bosnjës se shpesh po vinë atje te Imam Suprem të Xhamatit Ahmadiyya në London, edhe kërkojnë këshille, edhe çfarë ndihmë kanë nevojë na tregojnë, edhe sipas kërkesës së tyre ne i japim ndihmë Bosnjës. Kaže, mi smo stalno u vezi sa Alijom Izetbegovićem i onim drugi, glavarit Bosne i Hercegovine, i stalno on ide u London, a mi ćemo s njima da razgovaramo i da vidimo koji... Ja kad sam bila u Turskoj, došlo iz Makedonije, oni Salat Islam, i tamo su dijelili sve ovako djeci koja su pouka, tek uče, djeca da klanjaju, dijelili su. I dijelili su Kur'ane na arapskom, ali ja arapski ne znam, ali prevod bi željela imati. Po do të kur ishte në Turqi, erdhen për Maqedonisë dhe na ofruan Kur'anin për në gjuhën arabe. Nëse kemi mundësi ta kuptojmë. Jo, po do të bëjmë një përpjekje mundësi. Kaže pokušat ćemo to da učinimo da vi dobijete u vašem
Суи се не кеми проблем ме përkthyesin. Përpara ne kemi përkthyer disa libra fetare në gjuhën bosanske, mirë po ne nuk dim si e kanë përkthyer. Siç tregoi ky se ka do fjalë sarbe atjene. Mi malo imamo problema sa onaj koji je provodio Kur'an iz engleskog na srpsko-hrvatsko. Mi ćemo, kaže, pokušati na bosanski jezik, jer mi, kaže, ne znamo bosanski jezik, prema tome nismo imali mogućnost da to prevodimo. A në qoftë se ka dikush që e njoft gjuhën angleze mirë, edhe bosanska, ne i japim kad detyrë të përkthej Kur'anin. Svi razumijemo koji smo živjeli u Jugoslaviji, zašto mi govorimo da nam je bosanski, čisto bosanski, ali do sad je bio srpsko-hrvatski, mi smo morali tako da ga pripremimo. Kaže, mi razumemo i srpsko-hrvatski sad, ali ima nekoliko reča koji... Problemi është ne dim, se vetëm në qoftë se e gjemni njeri, në qoftë se ju e dini e di. Tu postoji, kaže, problem. Ako vi znate nekoga koji zna dobro koji zna engleski, pa da prevodi to na bosanski. Thuaj se edhe javën e kaluar përfaqësuesit e Bosnjës kërkuan prej xhumatit Ahmadie tankat për benzinë atje në Bosnjë. Ne kemi bler 2 tanka, 30.000 marka kushton vetëm një. 70.000 marka i kemi bler javën e kaluar e i kemi çuar të rinj tan kanë vozit e kanë çuar atje deri te Bosnja. Kaže, prošle nedelje mi smo kupili 2 tankere za naftu. I to su to su prišlo oko 70.000 maraka. I naši, kaže, mladići su vozili do Bosne i Hercegovine. Da im milosnik Allah Jo, s'ka nevojë ta falenderoni, kjo është detyra jon. To je, kaže, naš zadatak. Ne jemi musliman, ju jeni vllazër tan. Mi smo muslimani, vi ste naše. Kur një vllau i jep ndim vllau tjetër, nuk ka nevojë të falenderohet. Kad jedan brat daje pomoć drugom bratu, to... Sa kraja do na kraj svijeta smo braća i sestre. Prej... Skaj botës jemi vllazër. Ashtu është. Ashtu sa profeti Islamit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjithë muslimanët janë vllazër. Tako je rekao i Muhammed. Çka tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se kur plagoset një organ të një trupi të një muslimani, i tërë trupi po vuan, do më thënë të gjithë muslimanët po vuajnë. Kaže, Muhammed je rekao kad dobije ranu u telu čovjek. To kaže, cela tela se boli, mislim, ima osjeća bolove. Isto kad jedan musliman je da svi muslimani osjete da su loše. Kjo është mësimi i Islamit. To je učenje Islama. Se ne duhet të japim ndim njëri tjetrit, të japim për krahje njëri tjetrit. Mi treba da pomognem jednom drugom. Imate pitanje, izvolite. Manu da ne pata gdje statu se kao... Imaš neki pitanje stavio? Ja sam dobio neku literaturu na bosanski. I ja sam prvi primjer dao njima za bosanski jezik. Jer ima tu riječi... Acha. Kjo pësat se... Komar. Ja, vetëm në moment. Kjo Amiri po pyet se në qoftë se keni hangër ka ora 12 drepën, atër ne po presim edhe pak, a në qoftë se s'keni hangër, atër po hajmë tash. Unë po i pyes, a doni tash me hangra më vonë? Apo në qoftë se dëshironi ju, tash. Hoćete sad da ručite ili malo kasno? Kako vi? Čekaj, da ja samo im saopštim ovo što sam malo htio. I čujte ovo, možete i vi tu literaturu da dobijete, da vaša djeca to čitaju, da uče, da nauče, da prihvate ono što valja. Ima dosta stvari koje su negativne. Naprimjer, imaju oni izreku grob. Ja se protivas, on je kod mene dolazio u stan i bio sam i kod njega isto gdje dolaze. I njemu je to drago što je njemu uočavao te greške. Onda ima tu razni riječi gdje su to srpske, hrvatske izreke, gdje se mi s tim kosimo. Oni kažu, dajte jednoga čovjeka koji poznaje, baš malo ponavljam onu njegovu izreku, kaže, jedan koji dobro poznaje engleski, kaže da ispravite svu tu literaturu koja je, mi ćemo nju vratiti, pa ćemo tu novu, kaže, doraditi, popraviti. Pa čujte, onda, lijepo je uzeti, na primjer, imate literature, kod njih dosta toga na raspolaganju.
i vi to čitajte, slobodni ste, ništa ne radite i tako, i djeca vaša je uoče neku riječ, neku rečenicu, a presto su riječi, radi se o riječima. Šta ja znam, ima tu još ti neki stvari da ne ponavljam, ovdje ja s njim to razgovarao skoro sat i po vremena. I on njemu je dao drago što ja to uočio, znaš. I on se zahvaljiva, kaže da sam ja u pravu, on to odobrava, znaš. Prevodio je on, prevodio i ovi isto, znaš. Oni su kod ne bili. I tako vi bi trebali, jer to je jedna mlada organizacija njihova. To je jedna mlada koji idu putem Allaha. Ali ne pred, vego i za njega. Vazda Allah napred. Oni su do njega dolazi, a preko ne. I sad on traži tu pomoć od svih u nas. Da mi učestvujemo tu, da dajemo primjedbe, da se to treba otkloniti, da to treba štrihirati, da treba našu riječ bosansku dati. Pa to, dženini ne ričemo tako ripopo. U škorižoni ne ta ribotem ta čist. I sada uzimaju to isti način koji su kupili, donose i kaže, molim vas, poklonite to bosanskim muslimanima. Many a time it happened that a girl came to me and said, this is all I have from my husband and from my parents. Da dođe djevojka i da donese sve što ima i kaže, ovo je sve što imam što sam naslijedila svog oca. I want you to spend it entirely, all of it on Bosnian cause. I naravno ja želim sve to da utrošim za bosansko pitanje. Once a young bride came to me and said the same thing. Jedan mladi bračni par, jedan mlada došla. I knew she needed at least some ornament and I was about to return a portion of that to her. I u stvari ja sam htio da isto pokažem u stvari šta je ona željela da pokloni. But before I could do it, she understood what I was about to do. Ali volio bi da razumijete šta u stvari želim da uradim. Što želim da poklonim, molim vas, to Bog traži od mene da ja to poklonim. She said, it is the least I can do for my suffering sister. Kaže, to je najmanje što mogu da uradim za moje don't return it to me, give me a chance. Molim vas, dajte mi šansu i nemojte to vraćati. This is the way how we collect money. I to je put u stvari kako mi nekako... No government helps us. It's only from our own pocket that we are serving the cause of goodness all over the world. U stvari to je onaj naš džeparac, sve ono zadnje što imamo sada dajemo. I to je naš put i način kako radimo. Thank you, Jazakumullah. Drago braće i sestre, još jednom da se zahvalimo našemu dragom učenu i da mu poželimo dug i sretan život. Zajedno sa nama u jednoj istoj zajednici, u jednom istom džematu. Možda da svi pomognemo sa tim da zapjevamo jednu pjesmu.
još jednom Ovi, malo ti. Malo, samo lezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على कोई थोड़ी सी और जगह का इंतजाम कर उधर है जगह ये लो बेटे इसमें और ले ना मैं ख्याल रखना मैं ख्याल रखना Nema. Ne se ovamo to da nemamo. Gdje si ti čovječ? बड़ा जबरदस्त सुस्ती करने पर
Čujte, vetam pak leta je maronite, do to bandu. Još kaže, još malo dok oni pojede. Hoćemo. Ja sam umjesto ovih mojih vama svi. Nema pa to da ti Vi su vaši gosti. Na jednu sam vjeru. Vi su vaši Zolničak je njadove kure. हफ्ते का कह दूं मेरे इनको हर हफ्ते आ जाते हैं बाद में कहना हाँ जवाब सकते नहीं कहने जैसे टेस्ट तू ना तू उसका मुंशी लेता भी तू कालो दीते नहीं तू लेता है बुक नहीं तू बाश में ने ले ले na pele Svako se bude kaže. तो ये तक से Malo pažnju, molim vas, malo pažnju ako može. Otkrijet Buga. Evo nas drugi deli džas. Svakom subota kaže ko ima vreme, nek dođe ovdje i svi ćemo zajedno, bit ćemo ovdje i ručali, učit ćemo zajedno i sve. Od 2 do 6. Kada? Ne, Svaki subota. Daj, prevodi još jednom, neka čuju ovi. Objasniš. Ljudi, ja moram ponoviti ovo malo što sam rekao, jer oni su bili još jeli i sad ovo snimi, da imaju kaseti, da vide naši koji odu dolazi dalje ovdje, da smo prošli ovo čić, mora biti u Švedsku, Norvešku, mora biti i Dansku, to se gledati ovo naše ovdje što mi imamo. Draga braće i sestre, da se dragom Allahu zahvalimo, koji nas je skupio ovdje u Božiju kuću i koji nas je obdario i onome robu Božijeme koji je oskuhao i koji nam je primio ovdje da mu Bog da zdravlje da upiše u Kabul. I ja vas molim svi jednu dovu, bismilu, šta hoće ko uzme, nek se pomoli za ovoga roba i za sviju ovdje nas. A svake subote od 2 do 6 ko želi da dođe ovdje, isti će ovako biti prijem, sa srca će vas primiti, svi u nas, neko može doći, neko ne može doći, tako, ko može da dođe, neka dođe. Svake subote od 2 do 6. Ja vas molim svi, dovu bez razlike ovdje, da svi se pomolimo za ovi ručak, za dragog Allaha i ovoga Božijeg hroba koji je oskuhao. Molim vas svi bez razlike, ili ovdje. एकदम 2 बजे आने और सभी आने हाँ जी ठीक कह रही है सबको जो आना चाहे 2 से 6 बजे तक खाना भी यहाँ मिलेगा चाय भी और हर चीज़ यहाँ ठीक है तो इसे बात दुआ करना आमीन आमीन कबूल लोगों से फोन करो Ko zna kako ti evo. पूरी कर दो फिर बाद बैठ जाए देखो Svi tak širma kasete na din, još je veriš. Sad ćemo da vidimo jednu kasetu.
Bosnia Zindabad. Bosnia Zindabad. Kushka ndonjë pyetje le ta shtroj, edhe kush ka pyetje le ta vi këtu. Sa që është mama? Kush ka pyetje le ta vi këtu para mikrofonit. Ko ima pitanje, može da postavi pitanje i nek dođe ovde kod mikrofona i da postavi pitanje. Imam jednog sina jedino u Švedskoj. Ona se on tamo traži, samo ja i dedo sami na Evropi, znate možda, znaš nek staro, što nema Hirana dole. I sad bismo mi da idemo tamo, bismo bili mi da našli se kome da molimo, se obratimo. Po pyet po thotë kam një djalë në Suedi. Këtu është vetëm me burrin e vet, janë pleq të dytë. Si ka mundësia, mund na uzoni diçka, mund na sqaroni rreth. Si mund ta thrasim atë këtu ose ajt na thërë neve. तो एडमिनिस्ट्रेशन सवाल है कि इनका एक बेटा स्वीडन में है, खुद ये यहाँ है माँ बाप, ये अब कह रहे हैं ना वहाँ जा सकते हैं ना वो यहाँ आ सकता है, क्या सूरत हो सकती है, कोई ऐसी मदद हो सकती है कि या हम उसको मिलने चले जाएं या वो हमें मिलने आ जाए, इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, श्रीनगर चेक करते हैं। अगर वो इधर आ जाए तो सामने से उधर नहीं जा सकते। ओ हाँ ये तो है, लेकिन अब तो यहाँ भी चेकिंग शुरू कर दी ना आज से। अच्छा? आज खड़े थे ना पुलिस, पहली दफा खड़े थे। फिर अब कैसे करना है? Suisene po bisedojmë se unë po banoj në Suedi, këta po banojnë në Danimarkë. Këta din ma shumë se unë e din rregullat e shtetit. Danimarkës. Po, Danimarkës. Oni razgovaraju sad, jer ovaj čovjek živi u... Shqip में मोदा का या सकती है अगर हिलसिंगो से शिप में बैठा के razgovaraju sad među sobom da bi što... लेकिन फिर वापस जाएगा तो चेक होगा। Kako postoji mogućnost da vi idete tamo? नहीं निकलना मना ना, नहीं जा सकते बाहर। वो आपके केस पे आ जाए ना कि आप बगैर इजाजत के बाहर गए, वो एक नेगेटिव पॉइंट आपको लिख लेते हैं। स्वास्थ्य के गारंटी लेटर भेजा जाए। लेकिन वो वीजा नहीं देंगे डेनमार्क का। Suisene du të interesohemi të bëjmë bisedë me milisin, a na qoftë se ne dërgojmë një garanci edhin, se ky djalë dëshiron të takohet me prindit e vet në Danimark, edhe Danimarka po paraqet një garanci se ky du të qëndrojë 3 ditë, 4 ditë ose një javë këtu, e mandej du të kthehet në Suedi. Në qoftë se ata japin vizë. Jo kjo po thotë më bashku në familjet, më bashku. यही हो सकता है कि पहले पूछ लें, ये कहते हैं कि वो लड़का यहीं आ जाए और यहीं असैलम कर ले। इस Sekta sipas पूछ लें वैसे। sipas paragrafit 15 e kanë marrë atë dhe ju takon më bashku वो familje. कहता है जो इनका पैराग्राफ नंबर 15 है ना, उसके तहत ये है कि अगर इनके फैमिली कहीं बिखरी हुई है तो उनको इकट्ठा करने की इजाजत है। अगर इनको मिल गई है टेम्परेरी इजाजत जन्म करने की फिर ट्राई हो सकती है। कि बता तो वेतम रास्ते katakan marrë qëndrim për Danimark. Atër kanë të drejtë të iftojnë ata farefisë të djemë të vetë. A në qo se edhe qashtë e tyre nuk është zgjedhur ende, edhe këta vetë nuk kanë marrë qëndrim pozitiv. Atër deri atër s'mund të. A disi është qashtë e ty në këta nuk marrë në qëndrim përhershëm, këta qëndrim përkoshëm. Këta kanë marrë qëndrim për 6 muaj, kanë pasaport. Jo, për 6 muaj, jo. Qëndrim pozitiv, do më thënë këta du të kenë të drejtë të marrin banesë, familjet e tyre kanë të drejtë të shkojnë në po. Kaže vi dok dobijete status boravak. Vizato lagava iनका. Ili vaš sin tamo, ili vi nemate pravo da zovete. 6 mήνε का कहते हैं वीजा। On vama. अच्छा, ठीक। Pogotovo ako je maloletna, koliko je nema? Troje djece, 3 sina velika. Za to za sada nemate pravo, samo možda i posjetiti njega. Na posjedu da ide. Ali on pokušava nešto da učini sa policijom. Traži u nas tamo. Traži vas. Traži. Predo je advokat svoj. Ky po thotë se na jepni pasoshën, ne du të bëjmë një përpjekje që të merrni vizë për Suedi jetin. Se ata nuk du të japin. Mirë po ndoshta Danimarka në qoftë se keni vizë 6 mujor, mund të merrni. Jeste dobili vi pasoš? Jesmo ovo što Dobili ste po 6 mjeseca. Vašu? Ja, dobili neko.
Каже... Лета ви ветик ту ме пасошен, ката дута бајан ни прпи. Дојшти овде у џамију едnog дана sa pasošom i oni posle imaju da pitaju da vi dobijete vizu da idete u Švedsku. Leta mar me vetete adresen djalit, emrin djalit. Adresu sina uzmi sa sobom. Adresen ti ku stai nasilin campus. Imam adres. Ima. अब यही हो सकता सीमा का वीजा पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ या क्या है? हाँ पासपोर्ट पे लगा है। ये ऐसे हो सकता है कि अगर हम भी कोशिश करते हैं लेकिन अगर इनका कैंप लीडर है ना कैंप में रह रहे हैं तो उसके थ्रू तो वो अब यही है कि तो फिर किसी दोस्त की ड्यूटी लगाएं कि वो इनके साथ इनका पासपोर्ट लेके चला जाए। किस कैंप से हैं? Ku Silen camp. U koji kamp je tamo, znaš? Gde je stanite? Gde? Aj. Ne. Ova, kamp. Palmu. Ne Evropa, a Malmo ti je ovdje. Djali kan Malmo. Jo. Ne Evropa. Ship में, Europe में. Europa जो है. वहाँ इनका हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में इनसे कॉन्टैक्ट करने की रेफर के थ्रू इसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे Javен teter, ki do ta kontaktohet me ta, do ta dikush do ta vija te anije, do ta takohet me ta, e do ta markat grujen me pasoshen, e do ta shkojnë, e do ta bëjnë një përpjekje që këta të marrin vizë për djalin vet. E le ta vijë ajo ai për një kohë të shkurtër. Iduće nedelje doći će jedno kod vas. Pa na Evropu. Soba broj 17A. Dobro. Doma numër 17 në Evropë. Stara numër kamre. 17A. Stara E. 17A inka kamre numër. Sa njega da idete u policiju, da dobijete vizu. Da li vaš i vaš sin da došli. I moj sin. Do të vine këtë unë, fjala tani se Këta në përmes Rifatit. Vaš sin da dođe kod vas. Da pokušaju da on može da dođe. On je davno tamo zavio da nas traži i odili smo one podatke poslali tamo. I od doktora i od Crvenog krsta. Pa sad očekujemo šta će da bude. Kažu da ne daju. I ka rregullu kjo dhe dokumente, i ka thirr djale, kupton? Edhe i kanë qune kryqin e kuq, edhe prej mjekut e krejtë që janë të vjetra, kupton? Po të ta kam as kemi marrë kur faj përgjigje. कहते हमने कोशिश की है रेड क्रॉस के जरिए भी और अभी तक हमने कोई जवाब नहीं हासिल किया। हमने कहा हम बूढ़े हैं, हमारा बेटा वहाँ है, हम उसको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ उसको एक रिवाइज कर दें केस को, नज़र सानी हो कि भाई इस तरह की इनकी दरख्वास्त थी गई भी, तो इनका बेटा वहाँ है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी तमन्ना है कि बेटे को देख लें। तो इस सिलसिले में अगर 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का वीज़ा उसको दे दें तो आके मिल जाए। तो आप इंफॉर्मेशन ले लें, कॉन्टेक्ट कर लें, ठीक है? पता है कि इनका कितनी देर का वीजा रह गया? 6 महीने का लगा है ना। Tash sa ka vizë qëndrimi këtu? 6 muaj, 4 muaj, 3 muaj? Sa? Jo, tash ka marrë? Kad si uzeo pasoš sa vizën? Mi? Da. Po ima vukom, prije smo već i vas. 20 dana. 20 dana? 20 ditë. 20 dinu e mila. Za 6 mesec. Za 6, për 6 muaj. 6 महीने का मिला है, 20 दिन हुए हैं, 20 दिन पहले बिल्कुल कथा tu ta shkojnë edhe në ambasadën suedeze, do të marrin informata se si mund të ndodhë kjo çështje, si rregullohet, atëherë do të kontaktohen me ta. Që one u švedskoj ambasade ovdje u Danskoj i sa njima imaju da priče, pa poslije da dođe kod vas da vas obavještava, objasne sve što. Суј лета ме ја па адреса на дјалица, он до та контактуваме тати на Малм. Jel znaš sad adresu svog sina? Sina? Ne znam da je rad. Jel znaš da mu daš ovoga? Sad adresu. Ono će da ide tamo da ga posjeti. Sedi pre mene. To je centar, grad. Ajde, drugi subotom, uzmi. Iduće subote. Donešću adresu. Da, jer on tamo živi. Ja živim u Malmu. Onda kontaktira tamo. Ja živim u Malmu. Žive on u Malmu. U Malmu jest on je. Pa da kontaktira, ovaj čovjek živi tamo. Nema problem, ja kontaktiram. Da kontaktira tamo sa sinom. Ramić Osman, jedino što znam reći, Donesimo adresu. Ima 3 sina. Adresu treba da znam. Imam kod kuće. Da, dobro, nema problem. Dobro kod kuće. To što je ठीक है, मैंने कहा आप अपने बेटे का मुझे भी दे दे, मैं उससे राब्ता कर लूंगा।
On se vodi kao mi. Eno ne rastate se. Neka, nema problema. Ako šta, ovdje neka bude. Da je lična karta, cajska. Kandan pite, nema problema. Nema problema za to. Vi inšallah kontaktira se. Amin Bože, Bog te čuo. Ako imate pitanju, izvolite. Ajde, pitaj se. U vezu Kurana, u vezu nešto problema. Da, o islamu, o džematu, o Kuranu. Dostavila tu svoju adresu, ovdje hoću. Hoće da dođe pravo kod mene, jer mene poznaje. Poslije ja ću da dođem kod mene. Taš telefonen do tatubo mi tu, preoraslu derju arđati. Pokan problem to timid, ba to je nabeće. Pokan man si me pa gupa. To kuš sa mun cile ta vija. Që se du të intereson shumë adin si për para, atë du të organizojnë këta në një autobus. Në një kamp. Kanë ardhe dhe ma shumë. Kombi të vogël me pas. Po. Svake subote, kaže, ko ima mogućnost, može da dođe ovde od 2 do 6. Ata që janë prej Helsingorit, ne du të vim atje vetë. A oni koji su iz Helsingora, kaže, mi ćemo posjetiti njih. Jedan put i mese, 2 puta i mese. 2 puta mesečno ili jednog? Nijedno. Na posjetu mislim. Na posjetu. Da. Imate koji pitanje? Da postavite o islamu, कि हफ्ते को अगर यहाँ हो तो इतवार को वहाँ चले जाएं। Musa? Da, ima. Vidim da čita nešto. अच्छा। Profesor Sui se Amir pasat se një grup për disa antarësh, pa tjetër 2 herë në një muj do të shkojë në Helsingor të ketë kontakt me ata që banojnë në Helsingor. Kaže, jedan grupa od njih, jednog 2 puta mesečno ima da dođe tamo u Helsingoru i da je posjeti. Da vas posjeti, da razgovara sa vama. Imamo mi tamo mladića što znaju engleski govoriti. Da, po thot kemi në atje të ri që din anglisht dhe mund mirën vesh me të. कह रहे हैं हमारे पास बाज ऐसे नौजवान हैं जो अंग्रेजी जानते हैं इसलिए प्रॉब्लम कोई नहीं आप जब चाहें फिर हम इंग्लिश में इनको है ना वो भेजा करेंगे साथ अगर वीडियो आया तो कि मतलब न चाहो से dikush din anglishtën mirë atje në atë kamp ne do të ju japim hutban e khalifaut predikimin e xumat khalifaut në gjuhën angleze e le ta përkthe dikush atje në gjuhën bosanske edhe të këshyeni për televizionit. Dobro, kaže, ako vi imate tamo ljudi koji zna dobro engleski, mi kaže, će vas pošaljemo kasetu i da vi pratite našog halifa na englesku, pa neko da vas prevodi tamo. Zato on tu priča sve u vezi Bosnu, razumiješ? Da. जर्मनी में जो प्रोग्राम हो तो डायरेक्ट बॉस्टन में नहीं हुआ? वो हम एपिसोड दिखाएंगे ना, वीडियो दिखाएंगे। अच्छा। जो बॉस्टन से सारे जाओ हुए थे। तो किधर है? नेक्स्ट टाइम। अच्छा नेक्स्ट टाइम। इसके नेक्स्ट टाइम 2 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, फिर हम 3 बजे खाना खिलाएंगे और फिर एक वो वीडियो की साझा की होगी, फिर आपसे Të përta të javën tjetër, ne du të ulëmi këtu, du të bëjmë një farë bisedë të shkurtër, edhe me njëherë du të ham drek, pas drekës du të ju të regojmë në përmes televizionit një meeting me pyetje përgjegje në gjuhën bosanske, me Khalifa Imam po. Čitajte i je li tačno za ove telefone direktne veze sa Bosnom, što smo čuli da ćemo sad imati iz Danske od prvoga. Samo neka prevodi ovo. Sad ću. Kaže, iduće subotu i kad dođete ovde, u 2 sati, od 2 do 6, imamo, kaže,
Да седимо да учаме. Имамо, да седимо да разговарamo мало, после ćemo ručati. Pa ste do taj trgujem na televiziju. I после će vam pokazati u televiziju jednu kasetu. Me pitanje pređeđe na džun bosanske. Da pitanje, gde ima pitanje i razgovor na bosanski jezik. Koje da Halifa. Nešto je u Londonu. Sad ću ja da vam a do tkemi ta što lidă directe me telefonike me Bosnien. Te Danimarka se presuju disi. Tunji, यहाँ से बोस्निया में डायरेक्ट टेलीफोन है अभी? हो सकता है? Kaže ne. Znam, ali to znam ja šta je bio tamo. Tamo samo pozivni broj je, promenili su. Novi pozivni broj. Ali vi će da dobijete, mislim, vezu kad se smiri situacija. I kad morate numerat fyrsa, to ne kad me nuče da tketa šte lidja, ko tragolovat čašta da ti gen lidjet. ये इनके वहाँ रिलेटिव्स हैं, उनकी खैर वाफियत के लिए मतलब मेरे ख्याल अगर इनके क्वाइर लंदन भिजवाएं, लंदन शायद मुझे बताया ना कि अपने कोई अपने किसी जगह रहने वाले कहते हैं वो लंदन भिजवा देंगे ना। हाँ वही मैं कहा। उससे दरखास्त करेंगे कि वो अगर उनकी पर्सनल कॉन्टैक्ट से पता कर लें, तो ये हो सकता है। Amiri posodce na čo se keni fare fisat në Bosnje, edhe ju dëshironi të merrni ndonjë informat rreth tyre. Na jepni emrin, i mbi emrin e tyre, cilën fshat, cilën vend po jeton ai. Ne du ta krijojmë kontakte me ata, edhe mandej du ta ju tregojmë se si janë e çfarë gjendje. Kaže, ako slučajno imate nekoga tamo i ne znate o njega, mislim o situaciju, kakav je, u kom... Da, niste u kontaktu. Vi kaže da možda da dajte ime i prezime i u kom gradu je živeo pre, pa kaže mi će da kontaktiramo i pokazat ćemo. Ja imam sestrića koji je zatvoren u Kapre domu u Koči gdje sam ja živjela. Dobro, samo podatke treba da daš. Podatke sve mogu znati, kad je rođen i sve. Ali kad sam zvala, ja mogu sad Koču nazvati odavde. Gdje god Srbi drže, može se veza dobiti. Ali meni kaže moja prijateljica da on već nije tu, da je negdje prebačan. Kako onda mogu znati jedino Crveni Krst? Pa zato i oni kaže. Mi ćemo kaže da pokušamo i da s njima dođemo u kontakt, pa vama posle prenesiti to. Samo podatke da dajte. Podatke. इनसे कहें कि जमात में सिलसिला शुरू किया हुआ है, जब इकट्ठे कर रही है, एड्रेसेस एंड बॉसने के एड्रेस वगैरह, सब फैमिली के नाम वगैरह, तो वो फिर हर लिस्टें लगाती हैं। हम भी वहाँ से लिस्टें मंगवा लेते हैं, वो यहाँ लगा देंगे तो देख लेंगे किस किस के रेंटिव कहाँ रह रहे हैं। Amiri pasat se Jumate Ahmadiyya nga fillimi ka barë një punë që i të bon informata rreth farefisve e antarëve të familjes së Bosnjave. Edhe këtu ne kemi mbushur një formular me emrin, mbi emrin e adresën. Edhe tash në të gjitha vendet europiane ne i kombem ato informat. Tash për shembull nga Londra, nga Gjermania, nga Franca, ne i marrim ato listat e emrave mbi emrave, do të ngjesim këtu në Danimark. Tash u lexoni e shihni, mos keni ndonjë farefis në London, mos keni ndonjë farefis në Gjermani, mos keni ndonjë farefis në Francë. Po ashtu do ta keni kontakt. Kad pun vetëm Jumata Ahmadiyya është duke bërë. Kaže, Jumata Ahmadiyya je učinio nešto što oni drugi nikada nisu učinili. Kaže, mi sad imamo jedan list, ime i prezime svim onima koji iz Bosne, a nalaze se u drugim državama, zapadne zemlje. Kaže, mi ćemo to istaknuti ovdje u džamiju. U džamiju istaknuti ćemo. Pa posle vi kad dođete, imate da znate ko u kom mjestu ili zemlji nalazi. Ashtu du të kontaktoni me antarët e familjes ose antarët e fshatit të vendit? Da vi upoznate sa vašim rođacima ili sestre
Prandaj ne ade ne tuke mi imbušur emrat adresen. I ovde kaže mi smo to učinili i radili. I vi treba da dajte podatke o nekome koji vi ne znate gde se nalazi, pa za nekoliko dana vi imate da dobijete tačan odgovor gde se on nalazi. Când odor šum rasteća ade na London pa šam na ditane Bayramit, meni autobus izbriti nana, ade meni autobus twitter izbriti djali sajatin. Ata nuk dinin, nana mendonte që djali u vra në luft. Djali mendonte që nana u vra në luft. Mirë po rastisht, kur izbritën me 2 autobusa, u takuan. Ashtu ka pasur shumë raste. Mi smo čuli što su bili u KP domu u Foči, 520 zatvorenika, da su prebačeni negde u Srbiju. A gdje su u tom logoru, niko za njih još ne zna tačne podatke. Foč, pa tam kanë qenë 500 sa vetë kanë qenë Foç të Burgosun, musliman, mandej në Bardh në Serbi. Edhe tashti po thot e ka kjo dikën të vetën aty. Thot në asnjë mënyrë nuk kemi mundësi me kontaktu as me ditë. Po me ata, me Serb nuk kemi. Më të vërtet ne nuk mundemi me ata Serb. Sa Serbima ovaj kaže mi nemamo nikakav... Ata nuk janë njerëz. Oni nisu ljudi. Crveni krst bi možda mogu. Ne može ništa. Ne može, ja da ti kažem ništa, tu ne može ni Crveni križ. Oni što, Srbi što, pogotovo sad radi, ne radi niko. A jedan slučaj priča da u dan Bajrama u London stigli su autobusom majka i sina. Majka sa jednom autobusom, a sin sa drugim autobusom. Pa nisu znali. Da, nisu znali. Da li jednog za drugog. Ona je mislila da sin poginuo negde u Bosni. I posle, kad su stigli tu, ono što su Ahmedici radili i povezali su njih. Ashtu ka shumë raste që dy motra, parefi, santarët i kemi bashkuar. Rođaci, sestra i brata i roditelji sa decama i svi, kaže, mi smo to uradili. Pra ne du të i marim ato listat e emrave, mbi emrave dhe Bosnjave, nga Londra, nga Gjermania, du të i njësim. Vi samo da nam dajte podatke i mi ćemo... Podatke kad oni donesu ovdje spisak. Ama yazı liste ino हमने भरे थे सबके फार्म. Jer ako su kasnije mene prebacili, Zato on kaže. kad oni donesu podatke. Da, donesi që kaže sad. Po pyet kur ti bini ju të gjitha ato dhanat edhe unë veti lexoj këtu. Ti shoh. Po. Se ku i kam se din ku ka drejt. Ashtu është. Se din ku ka. Mirë po, edhe ne dëshirojmë që edhe ju ta bani një listë. Sa janë në Anije, sa janë këtu të i čujemo në London, në Francë, në Gjermani. Mi kaže, uradit ćemo to, ali i vi da imate jedan list koliko ste u Evropi, da mi pošaljemo u London, u Francusku, u Njemačkoj, da i oni znaju za vas. Munde me. Po. Da li mogu ova pošta, što sam vas pitala malo prije, pisma do Sarajeva nekako da... Po to ta mund dërgojnë përmes juve ndonjë letër në Sarajevo. क्यों जी ये कहते हैं हम अगर हम खत भेजना चाहें सरायवा में तो आपकी जमात के जरिए से कोई खत पहुंच सकते हैं हमारे? मेरा ख्याल है कोई इंतजाम होगा, पता कर लें लंदन, कोशिश की जा सकती है। फोन करके पूछ लें आदि साहब से कि ये उनका प्रेसिडेंट और उनके वजीर खारजा वगैरह। हाँ, लेकिन ये कि फिर उनको क्या जवाब दें? यही हो सकता है कि आप पहले पूछ लें या तो इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अभी नहीं पूछते तो इस तरह वो कहते हैं, हाँ कहते हैं हम टेक्स्ट कर दें यहाँ से। नहीं तो हाँ उनको पता होगा, आदि साहब को सारा पता होगा। अगर है तो फिर बता देते हैं। हाँ पूछ लें, मतलब ताकि इनकी ये फार्म जो है ना ऐसा फार्म लेते आएंगे वो, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये चाहिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन है ना इसके नीचे लिखेंगे। हाँ ऐसे वे फार्म पूरा कर देंगे तो लंदन में सब इकट्ठे होकर ना फिर एक डिक्शनरी बन जाएगी। हाँ फिर वो मिलना जाना। Çek kjo është formular. Duhet të mbushet, mandej ne duhet të çojmë në London. A vi nekote spratu? Ne. E vi sa uzmite podatke, sve koliko vas ima i zapišite, a vi sa B, a ja ću sa... Ako ćemo sa C i sa D, donesemo ovdje. Unë po thotë mi marrë në të gjitha të dhanët atje në Anije dhe mi u dërgu. Po. Sve iz kabine u kabinu uzmite sve. ठीक है, कहते हैं हम शिप में ले जाएंगे, भर के लाएंगे सारे। वो काफी ज्यादा काम माशूम होते। I që është kjo? इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ।
Mbushet formularën. Mande ka të du të qojmë në London. Ata du të botojmë në një tekst. Filani banon në Danimark, filani në Gjermani, filani në Suedi, filani në Francë, në Meqka. Atër du të letë, du të kontaktohemi me njërin tjetrin. Kaže ovako je formular, pa mi da pišemo podatke. Dobro, uzet ćemo. Vetëm ata që interesone, po... Po, në qo se dikush interesohet, diku që nuk interesohet, s'ka... Samo unë ko želu. Ko želi. Ne katë informat du të qojmë atë qendrën tonë në London, ata e botojmë në një tekst. Informaciju u London. Da, najbolje oni znaju za sebe. Ta din mas mirë ti për vetë vetën, apëtën kënë e kanë, ku e kanë, si teket. Oke, pëton shdo në deru me ecë? Jo. A i shkoj të bisede në London e ti me telefon për qashtin e letrës. Išao je sad u London, išao je u telefon da razgovara sa Londonom. Si mund të dërguan letrë. Kakva mogućnost ima da vi pošaljete pismo u Sarajevo? Pakete i pisma i sve to odražava. Dobro, znam. Skoro slale. Paketa. Preko adresa. Tako. Znamo gdje i šta je Palafić. Da. Nikad ništa ne znam početka rata na našeg nikad. Znamo që čujemo da je živ. Shumë vështirë është situata atje në Bosnë, shumë vështirë. Kaže, situacija u Bosni je stvarno je loša. Dokle će tako biti, ali oni znaju neki... Po pyt po thot a parafërsisht a mund dini dhe i kurdot zata e tragedi. Kjo është politika e Amerikës dhe Shtetit Evropiane. Kaže, to je politika Amerike i zapadne zemlje. Prandaj saktësisht nuk mund të themi se kur mbaron kjo. Kaže, ja ne mogu tačno da vas kažem, vama kažem kad će to da završi. A në qoftë se dëshironi të dëgjoni mendimin tem personal. Ako vi želite da slušate moj mišljenje. Unë mendoj se Bosnien ose Bosnjes du të japim vetëm një pjesë shumë të vogël. Ja mislim, kaže, da muslimanima će dati jedno malo, sasvim malo deo. Kurse pjesën ndërmuese du të ndajnë në dy pjesë. Një për Kroacije, një për Srbi. Podeli Srbi i Hrvati međusobno. Pošto je sad ovo naš predsjednik najavio dalji rat, a neće to da prihvati, što oni misle će to naš narod u Bosni moći izdržati? Šta je najavlio da se prihvati? Mir. Ne, prihvaća ono što oni nude, nije Evropa. Da. On hoće... Neće on da prihvati. Neće, da. Ali ja ga pitam da li će naš narod u Bosni moći da izdrži što oni misle. Što pomažu Bosni. Po thot, pasi që Ali Izetbegović dhe Kryesia e Bosnës nuk do ta pranojnë paketën e fundit Zhenevës. A do të mund ta përballojnë populli i Bosnës situatën kaq të vështirë? Vështirë është, shumë vështirë. Do të bëhet mazi se... Kaže, biće još loše, još gore. Ako ne prihvata... Shqipni, njëherë Ispania ishte një shtet islamik në Europë. Slušajte, Spanja je bila jedna islamska država. 700 vjet. 700 godina. Islamska država je bila. Mirë po, këta ma vonë shtetet europiane nuk dëshiruan që ndonjë shtet islamike të lullëzojë në Europë. Evropske zemlje, kaže, nisu nisu voljeli da bude jedna islamska zemlja, država u Evropi. Prandaj ata u përpoqen që të shkatrojnë Spanjën. Prema tome, oni su samo protiv muslimana. Samo su rušili Ispaniju. Mirë po, në qoftë se ndonjë shtet islamike, si Turqia, si Arabia Saudite, Egjipti e vende tjera, i jepnin ndihmë Spanjës. Ako su i tada
htjeli da neke islamske zemlje pomagali Spaniju, do sada bi bio islamska država. Tada nijedna islamska država nisu htjeli da pomogne Spaniju. Prema tome i ona nije mogla da bude islamska država do sada. Ista situacija je u Bosni. Nijedna islamska država neće da pomogne. Stvarno i Bosna bit će ukidana mislim iz Evrope. Onda mi imamo mi mislimo izbjeglice da islamske zemlje pomažu. Ali ne, nije tako. Islamske zemlje podržavaju Bosnu i da ostane islam u Bosni. On kaže ne. Islamske zemlje Ameriku. I Amerika štiti sve. Ne, kaže. Ne, to mi laički pričamo. Postoće islamske, samo verbalno, islamske zemlje, 44 islamske zemlje do sada ništa nisu dali za Bosnu. Ništa nisu dali za Bosnu do sada. 50 da, države, islamske države do sada ništa nisu dali konkretno za Bosnu. De ata shtetët islamike s'mund ta bajnë kurrë pse janë bar rob në duart e Amerikës. Mi mislimo da islamske zemlje pomažu Bosni, imamo neku nadu da će... Nema to, nijedan ne pomaže. Kto pomenuje će shtetët islamike në të ndihmu Bosnën? Nema ništa. Ne, do sada ništa konkretno nisu dali za Bosnu. Ništa. Samo rećemo, jer oni ne smijaju, pogotovo. Oni su robovi za Ameriku, za Zapad i Ameriku. 50 islamske države ima. 50 islamske države. Ja? Gdje? Gdje? Nijedna, gdje su oni? A kao Stara Arabija ti, a kao Star Pakistanize ti, jer ima u Bosni vojnika iz Arabijske Saudije ili... Gdje? Nema ništa. Nema, otkud ima? Nema. Amerika nuk dëshiron që ndonjë shtet islamike të ndërhyjë. Amerika ne daje. Shtetet europiane nuk dëshirojnë. I evropske zemlje. Ali je obišao islamski svijet. Zaludi, jel? Ilvera Vendrović, griješite Alija se nije borio za islamsku državu. Alija se je borio za Bosnu i Hercegovinu, za srpski naroda, znači da žive. To je zapadna propaganda. Nije to tačno. To je sad nametnuto da Alija vodi kao islamsku državu. Nije to istina. To vam ja kažem. Tako svijet zato neće od pomoći. Ja mu daću. Zato su oni nam... Čekaj, ja sam bio... Polako. Oni se toga boje, džabate, to mi svi znamo. Alija Izetbegovići, asni herska vëndet da formojmë një shtet islamik në Bosnë. Po Bosnën si tërsi 3 kunde. Nikad da nije reagirao. Ali... Nemojte žao nikad svi. Pa to narod znate čovjek. Ne znam, greši naš islamik. Ja vidim kako vi kažete da islamski svijet pomaže. Alija nuk përgëzon një shtet. Pa tako će ti pomoći. Sve Bosna, tako da država Bosna tamo i onaj... To je isto, ja mislim, tako. Ali, ne kaže sam za Bosnu, Hercegovinu, nijedna islamska država ništa nije dala. Pa vidiš da pomaže islamski svijet. Znam, ali mora li postoje ta muslimanska država? On je razjasnio. On je ministar za zdravstvo. On je pomogla, ne smiju. Što se boje. Sa Srbijan, sa Srba, no treba je. 1 milion treće. 1.300.000 Srbi. Srba ima u Bosni oko 1.300.000, je li tako? Ja. Pakistan ima i 100 milijuna. Pakistan ima 100 milijuna. I Indiji 600 milijuna muslima. U Indiji ima 60 milijuna. 60 milijuna. I Bangladeš
I Bangladeš 100 milijuna ima. I Arabija, i Egipti, i Iran, i Egipat, milion. To je Alžir, Maroko. Ja, Maroko. Sve to isto. Sve isto milion. Da. 10, 800 milion, 60 milion. Niko ništa. Koliko ima i Bosni sad? Koliko su od njih u Bosni su? Isto, 200, 300, Niko nema. Niko. Ima Turaka. Ko je pomešao? Ja sam bila u Turskoj, ima po 3 sina i čovjek slao, pa su mu dolazili ima na 3 sina. Ima Turčije, ima. Turke. Turke. I bez para. A snište, praktično kad ne može. Me goje poklasina. Samo sa rećemo, kaže, Možda sve to. Koji su seli tamo što će To se seli. Kakve sam džakoviš? Pokle sad da li je daje često i na vojnika Gdje god nas lupi. da napadao na Fiktarnić. Ja sam sukobio x puta na brodu sa pojedinim učenim, naobrazanim ljudima. A, nije kao isto, evo. Nije nego, ti si čuo to Sinoć. To je propaganda. Pa znam, ali to ko je dao? Što su glupi, eto zato. To su Hrvati dali. To je propaganda. Nije to tačno. Tu načal se Pakistan, Dargon, Nije tačno. tu je Zetmuštar, Iran, Dargon, tu je Zetmuštar, Egipti, Arabija, Bangladeš, Indonezija. Kaže da bi htjeli one islamske zemlje da pošalje vojnike u Bosnu, ne bi došle do ovakve situacije. Može Pakistan, 40.000. Kuda? Da pošalje tamo, da ratuje protiv Srba i Hrvata. Bangladeš, Iran, Irak, Egipti, Maroko, Indonezija, Malajzija, ima. Oni su zapadne sluge, brate. Zapadne su sluge. No Gerčarbi, rob. Kad je rob na Duarte Kad je Turska dozvolila avionima da lete za Irak da bombardiraju iz bazne Inđuluk, što je srce Turske, dozvolili za šaku dolara. I svoje narod ubijaju. Io tam dini, secura America de Statele Europeane de Shirun te škatron Iraku, a de Pakistani trguju štar kundan Iraku. Kad evropske zemlje i Amerika su htjeli da unište Irak i Pakistan, kaže, poslao je vojnika protiv Iraka. I Egipti trguju štarete vijek. I Egipat. Jer kundar Srbis psednu trguju štarete vijek. Zašto kaže protiv Srbije ne poslali svoje? A taj je antašitu, a taj je antašo. Oni su prodali. Sunta baš kurđa, pa ne misle da radi. Prodale duše. Duše i sve. Kaže, Amerika njih. Štete od Europjane, Amerika nuklejo je. Zapadne zemlje, evropske zemlje, kaže i Amerika. Pa ne smije Rusija od Francuska. Gledam, zoti im te japen tim Bosne. Samo Bog, kaže, može da pomogne. Taš teta rug nukemi. Drugi izlaz, kaže, nema. Pranda ne im beštete mi me zoti. Prema tome mi treba da verujemo u Bogu i da budemo... Za zoti jaš maj počišam se Amerika da je štete te Europjane. Jači od Amerike i druge evropske zemlje. Pranda je špresem, će zoti ni ti pa teta tu te japen tim Bosne. Za jednog dana Bog ima da pomogne Bosni. Ajde tu ta četsot situacija na Bosne. I doće do mira u Bosni. A tak tu ta vijede un baš prigote. Ja ću, kaže, doću ja tamo da budemo zajedno. Ali daj Bože da ono što je tamo da preživi. Teško nije što se tamo. Teško, ovo je sve golo boso. Lui, Uranin начал се Индони армик, Соломон, Индони район, кубанан муслиманен. А така, джинца щетите исламике облигон спас Куран, Соломон кундар армик. Po Kuranu kaže, ako neka država napade neku islamsku područje ili zemlje ili država, sve islamske države treba da se digne i da ratuje protiv onog neprijatelja. Pa je Kuran kaže? Kaže se u Kuranu. A onda tamo sve veliki muslimani, ali niko ne poštuje Kuran. Pa nema. A što muslimani da drugačije, jer film Kurana. Pa kuži.
Suise nu cas nivel. Партацилен не му да власим се е збатон Куран практикиш. Каже, нема ни една исламска или друга држава која ради по Корану. Практично. Нема. Зато нас Бог и кажњава. Све муслимани по планети. А слушай, така е. Па да ја ветам јуве, че на Ирак 2 милион банорет тапав хајшам у Вран. Каже, тоа е десила и у Ирак. 2 милиона луѓе се погинули. 2 милион. Ние сме само муслимани по име. Само како има дискусија. Ветам паришкавта муслимани. Ние сме само муслимани по имено, а по вјери нисмо. Чини нам се, да. Jer po djelu smo se pokazali. Подобно вербално ги ме тргува. Па што, че Иран е да Ираку тет вет кан луфтуар. Дури штете исламики, ген власт. Тет вет кан луфтуар. 8 година су ратовали меѓу собой. Таде вритни нјанитет. И би бија едно туку. Има тамо жена. Да. Немојте Тоа мја тоа мама. Pošto adresa? Čija adresa? Koga adresa? Koga adresa ti? Emni. Numeri. Kako adresa? Numeri. Gdje da pasoš? Koga adresa? Napiši će koga adresa? Da, ovdje imaš adresu ti? Ulicu. Nije tvoju adresu. Nije, sa Evrope. A, dobro, sa Evrope. Hoćeš nekoga da nađeš. Permission. Teti. Ate ona. Un tu şöyle Nerede tu? Yo, mara tu, un tu şöyle vet memnun. Че, първата гледа. Че, първата ги адреса. Сховерен да. Телевизия. Еден и флек, еден да. Видите, джумати амдираш ни джумати вогъл, еде шуми ватър, не нумари виндим приясни щети, неко бутен е антарвите джумати не е пунони. Еде саки ми мунци не е япен виндим боснис. Kaže džemat Ahmedija je jedan mali džemat. Mi, kaže, ne uzimamo od nikoga ništa. Materijalne sredstva. Mi sa svojim doprinosima što dajemo. लर्जा न हो, लाम का सही सुकून अदा हो, लाकू मुल अर्ज़ा अर्ज़ा न हो, अर्ज़ा फेरा न हो, फे को लंबा नहीं करना, ले रे को लंबा करना है। फिरा शम वस्सा, शीन को वाव से, वाव को सीन से, कोई लंबा नहीं, मिलाते हुए देर लगेगी। हर मुशद्दद हर्फ को दो की जितनी देर के साथ आवाज़ के साथ पढ़ना है, बीच में आवाज़ को तोड़ना नहीं होता, मिलाते चले जाना होता है जब तक कि उसकी ज़बर ज़ेर पेश जो भी है वो पढ़ी न जाए। शम वस्सा, फिरा शम वस्सा, मा मा न हो और मा भी ना हो, मीम को लंबा करना है। मा बिना ना हो, बिना, नून को लंबा करना है, मद है जिस तरह यहाँ थी। बिना
अंवा, अनवा ना हो, गुन्ने के साथ मिला देना है। अंवा, बिना अंवा, आन ज़ाला ना हो, अन ज़ाला, ज़ाला या ज़ला नहीं, सही तलफ़ुज़ अन ज़ाला। में नसा ना हो, मीम को लंबा नहीं करना, इसी तरह सीन को भी लंबा नहीं करना, इस मीम को जाके करेंगे और ये हमजा भी नहीं होगा। मीनस्सा माई, मीनस्सा माई, मा अन ना हो, मीम के साथ अलिफ है, लंबा करके पढ़ा जाएगा। और ये फिर आन ना हो, अन है, मा अन, फाख ना हो, अलिफ की अपनी ज़बर है, ये फे अलिफ जो है फे के लंबा करने के लिए नहीं आया, फे अलहदा पढ़ा जाएगा और अलिफ को आगे खे से मिलाना है। फाख राजा ना हो, फाख राजा, राजा या राजा नहीं, सही तलफ़ुज़ फाख राजा, फाख राजा। बे ही ना हो, बे को लंबा नहीं करना, हे को लंबा करना है। बिही, फाख राजा बिही, में नसा या में नसा ना हो या समा ना हो, राती ना हो, रे को लंबा करना है, ते लंबा रहेगा। मीनस्सा माराती, मीनस्सामाराती, मीनस्सामाराती। रिज़्क़न लकुम नहीं है और रिज़्क़न लकुम भी नहीं है, कल्लाकुम भी नहीं, किसी को लंबा नहीं करना, सिर्फ काफ को लाम से मिलाते हुए ज़रा देर लगेगी। रिज़्क़ल्लाकुम, रिज़्क़ल्लाकुम। फाला ना हो, फे को लंबा नहीं करना, सिर्फ लाम को लंबा करेंगे। फाला, फाला तज्जलू ना हो, ताज आलू, जीम के सुकून के बाद आयन की आवाज़ है और